Sakit belakang, sakit pinggang, senggugut, tak boleh tidur. Alhamdulillah lah jumpa Alora, mak suruh pakai. Lepas tu bila jumpa Alora, sakit belakang tu hilang. Sakit pinggang tu hilang. Sakit pinggang tu sebab apa? Sebab Nurul bawa kereta lama. Selalu pergi travel, bawa ayah, mak pergi travel sebab dia kerja. Sakit bawa kereta lama-lama duduk, sakit pinggang. Sakit belakang. Dan bila dah pakai, alhamdulillah bawa kereta selesa. Bila dah sampai tu, biasanya kalau tak pakai Alora ni, kita tidur. Dan bila dah pakai, kita tak penat pun, tak tidur. Bila sampai tu memang flat ngantuk lah. Memang ngantuk gila, sakit, memang flat lah. Lepas tu bila dah pakai, alhamdulillah tak tidur pun, tak penat. So bagus lah. Lepas tu tak tidur tu sebab Nurul dulu belajar. Sepanjang belajar tu selalu stay up, stres masa belajar. Bila pakai tu sekali semalam tu, dapatlah tidur deep sleep tu. Dan sampai sekarang lah pakai. Sangat bersyukurlah jumpa Alora Pants.